Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nyuma y'agahenge ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Kongo nabyo byemeranyije agahenge ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yasubije abavuga ko NBA yagiranye amasezerano n'umunyagitugu. Mu Bwongereza, umunyarwanda w'imyaka 17 arashinjwa kwica abana bateye ibyuma. Mu gihugu cy'u Burundi, umusirikare n'abaturage batatu biciwe mu kibira, abandi babiri baburirwa irengero. Abimukira basaga 350 bakomoka muri Nigeria na Mali bari mu gihugu cya Libya basubijwe iwabo. Umuyobozi wa Hamas yiciwe muri Iran. Naho mu gihugu cya Haiti amasasu yarashwe aho minisitiri w'intebe yavugiraga imbwirwaruhame. Izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mbahaye ikaze. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Skyline Consultancy and Engineering Limited ni kampani y'ubwubatsi izobereye mu gukora ibishushanyo by'inzu by'ubwoko butandukanye. Turi abahanga mu byo dukora, sugupapira. Tugufasha gukora inyigo y'umushinga w'ubwubatsi, tukanagufasha kubaka. Ukeneye inzu cyangwa ibibanza bigurishwa, ntuzuyaze kuduhamagara. Niba ufite inzu yatewe na humidite cyangwa inyubako igeretse, wameneye dare hejuru ariko ikabiva, hehe no kubyihererana, tugane tugufashe. Turwanya humidite mu nyubako yawe, tukanakora waterproofing hejuru kuri dare cyangwa muri piscine. Si ibyo gusa, dukorana interior design mu nyubako yawe, tukayiryoshya ku buryo bukunyuze. Niba kandi ukeneye gukata ibibanza mu butaka bwawe cyangwa gukoresha fiche cadastral, tugane tubigufashemo. Wizuyaza dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali ahahoze Kore Belge muri Norsken ku muhanda KN1. Wanaduhamagara kandi kuri 0788 44 70 Skyline Consultants Engineering Limited. Kubaka ibiramba niyo ntego yacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeranyijwe agahenge. Mu nama ya mbere yahuje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Kongo n'u Rwanda bashya bemeranyije agahenge hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kazatangira ku cyumweru tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 gutaha. N'umwanzuro wafatiwe mu nama yarayibereye i Rwanda muri Angola hagati ya Therese Kayikwamba Wagner ku ruhande rwa Kongo na Olivier Nduhungire ku ruhande rw'u Rwanda, bahujwe na mugenzi wabo Tete Antonio Angola. Itangazo ryasohowe na ministeri z'impande zombi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuze ko ko gahenge kazagenzurwa n'urwego ruhuriweho rw'ubugenzuzi ku bibazo by'umutekano hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda ruvuga ko rukomeje ubushake bwo kugera ku mahoro arambye mu karere mu gukemura impamvu muzi z'aya makimbirane. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 ndetse Perezida Tshisekedi yakomeje kuvuga ko atazaganira na M23, avuga ko u Rwanda ari rwo ruyiri inyuma. U Rwanda ruhakana gufasha M23 gusa mbere rwagiye rusabwa gutegeka M23 guhagarika imirwano no kubahiriza agahenge bigakorwa. Aka gahenge kemeranyijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kaje mu gihe agahenge k'ibyumweru bibiri kari kategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntangiriro z'uku kwezi ko kari kararangiye, ndetse hashize iminsi havugwa imirwano mu bice by'intara ya Kivu ya ruguru. Ntiyatangajwe igihe aka gahenge gashya kemeranyijweho kazarangirira. Inzira y'ibiganiro ya Rwanda imaze imyaka igerageza gukemura ikibazo cy'amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko amakimbirane arakomeje. Inzira y'ibiganiro ya Nairobi ikuriwe na Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya isa n'iyagenze buhoro kuva umutwe w'ingabo z'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba wari uyobowe na Kenya wanengwa na Kinshasa ntihongererwa amasezerano ingabo zigataha. Inzira ya Rwanda ni ikomeje kugerageza gushaka umuti iciye mu guhuza abategetsi ba Kongo n'ab'u Rwanda. Ibihugu by'uburengerazuba n'inzobere zahawe akazi n'umuryango w'abimbye bavuga ko u Rwanda rufite ingabo n'ibikoresho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifasha umutwe wa M23. U Rwanda ruvuga ko nta bimenyetso bifatika byemeza ibyo.
Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu Perezida Joao Lourenço wa Angola yatangaje ko hari ibiganiro birimo kuba kugira ngo vuba cyane habeho guhura kwa Perezida Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi. Naho Perezida Kagame yasubije abanenga amasezerano n'ubufatanye ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Amerika NBA rimaze igihe rifitanye n'u Rwanda, avuga ko ntacyo bazageraho. Perezida Kagame yagarukaga ku nkuru yerutse gusohorwa na SPN ivuga ko NBA yagiranye amasezerano n'ubufatanye n'umunyagitugu wo muri Afurika. Na amasezerano SPN ivuga ko leta y'u Rwanda yifashishije mu guhisha ibirego leta y'u Rwanda ishinjwa mu guhonyora uburenganzira bwa muntu ibyasamiwe hejuru n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Yolande Makoro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, mu nkuru y'igitekerezo yanyuje mu kinyamakuru The New Times yavuze ko abanenga amasezerano NBA yasinyanye n'u Rwanda ari abagamije kuyica intege, nyamara yarakoze ibikorwa biteza imbere basketball n'imibereho myiza y'abatuye muri Afurika binyuze muri BAL. Makoro yagaragaje ko abanenga ayo masezerano bari kugerageza kuvutsa u Rwanda inyungu mu rwego rw'ubukungu ziboneka muri siporo mpuzamahanga no kugerageza gusubiza inyuma intambwe igamije guteza imbere ubusabane bw'abaturage. Perezida Kagame mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X iyunga mu rya Makoro yavuze ko abamaze igihe bitambika u Rwanda ntacyo bagezeho ndetse nta n'icyo bateze kugeraho. Atuye umuhate wose ntacyo watanze, bimaze igihe kirekire cyane kandi ntacyo bizigera bitanga. Perezida Kagame yaboneyeho gusaba abanyarwanda kudaha agaciro ibivugwa. N'abanyeshuri barenga 140 mu cyiciro rusange basoje ibizamini. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko abanyeshuri 143,842 basoje ibizamini by'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye umwaka wa 2023-2024. Ibi bizamini bya leta bisoza amashuri yose yisumbuye muri uyu mwaka biherutse gutangizwa ku itariki ya 24 z'uku kwa karindwi. Ni mu gihe biteganyijwe ko abarangiza amashuri yisumbuye mu bindi byiciro bisigaye bazasoza ku itariki ya 2 z'ukwezi gutaha kwa munani. Imibare y'uyu mwaka w'amashuri ya 2023-2024 igaragaza ko abanyeshuri basaga 143,842 aribo bazakora ibizamini bisoza icyiciro cy'umwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Muri bo 80,298 ni abakobwa naho 63,546 ni abahungu. Aba banyeshuri basoje ibi bizamini baturukaga mu bigo by'amashuri 1968 bakaba barabikoreye ku masita asaga 681 hirya no hino mu gihugu. N'abasenateri ngo bahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ibirarane by'imisoro bitishyurwa. Abasenateri bishimiye ko nta rwego rwa leta rukibona raporo y'agahomamunwa kandi ko n'inzego zibona raporo ya nta makemwa ziyongereye, gusa bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ubwiyongere bw'ibirarane by'imisoro bitishyurwa. Perezida wa Komisiyo y'Iterambere ry'Ubukungu n'Imari muri Sena Nkusi Juvenal asanga imikoranire myiza hagati y'usora n'usoresha ari wo muti kuri iki kibazo cy'ibirarane by'imisoro bitishyurwa. Komisoro y'inzego z'ibanze ibirarane byavuye kuri miliyari zisaga 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda mu 2022 bijya kuri miliyari 4.5 mu mwaka wa 2023. Komisiyo y'Iterambere ry'Ubukungu n'Imari muri Sena y'u Rwanda yasanze kandi mu nzego za leta 208 zagenzuwe mu mwaka w'ingengo y'imari warangiye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 nta na rumwe rwagize raporo y'agahomamunwa ndetse n'izagize ya nta makemwa zariyongereye zigera kuri 92%. Mu yandi makuru arebana n'u Rwanda, hari umunyarwanda w'imyaka 17 ushinjwa kwica abana bateye ibyuma mu Bwongereza. Ingimbi y'imyaka 17 yatawe muri yombi ikurikiranwaho kugaba igitero cy'ibyuma ku bana bo mu gace ka Southport yabaga mu mudugudu uri hafi aho. Biravugwa ko ari umwimukira wimukiye mu Bwongereza avuye mu Rwanda. Uyu mwana w'imyaka 17 yavukiye Cardiff nyuma y'uko umuryango uvuye muri Afurika nyuma ukimukira mu majyaruguru i Merseyside mu myaka 10 ishize. Daily Mail yatangaje ko akomeje gufungwa ashinjwa ubwicanyi no gushaka kwica kandi ko ari guhatwa ibibazo nyuma y'igitero ku ishuri ryigisha kubyina. Polisi ya Merseyside yavuze ko umwana w'umukobwa wa gatatu ufite imyaka 9 yapfuye mu rukerera rw'ejo kuwa kabiri muri abo batewe ibyuma. Abandi bana babiri b'abakobwa bapfuye kuwa mbere bari bafite imyaka 6 undi afite 7. Abandi bana 8 bakomeretse, 5 muri bo bafite hagati y'imyaka 6 na 11 bararembye hamwe n'abagore babiri bakuze bagerageje kubarinda. Abahoze ari abaturanyi b'uyu ukekwaho icyaha bavuze ko batunguwe kandi ko bababajwe no kumenya ko uyu mwana w'ingimbi yatawe muri yombi azira igitero cy'ibyuma giteye ubwoba kuko akomoka mu muryango mwiza. Kuva kiri muto yitozanyije na se karate, batozwa na sensei witwa Chiko Mbakwe w'imyaka 79 bakaba baritorizaga muri sale y'itorero riherereye mu gace bari batuyemo. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, i Kampala Museveni yongeye gusubika inama n'abacuruzi barahira gufunga amaduka. Ishyirahamwe ry'abacururiza mu mujyi wa Kampala muri Uganda ryatangajwe ko abanyamuryango baryo barafunga amaduka guhera kuri uyu wa gatatu nyuma yo kwinama yagombaga kubahuza na Perezida Museveni yongeye gusubikwa. Mu kwezi kwa kane kwa 2024 guverinoma ya Uganda yashyizeho politike nshya yo gukusanya imisoro irimo ingingo yongera umusoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ndetse kanategeka abacuruzi bose kujya bakoresha inyemezabwishyu z'ikoranabuhanga kugira ngo habeho gukurikirana batishyura imisoro.
Ingingo yongera umusoro iteganya ko imyambaro yinjira mu gihugu izajya icibwa umusoro habariwe ku kiro. Ibi abacuruzi bavuga ko binyuranyije n'amategeko agenga akazi kabo. Abacuruzi baragaragaza ko kuzamura uyu musoro ari ukubikoreza umutwaro uremereye. Tariki ya 15 z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka batangiye imyigaragambyo yo gufunga amaduka yateguwe n'ishyirahamwe ry'abacuruzi muri Uganda. Ku munsi wakurikiyeho ikwira mu gihugu hose. Tariki ya 19 Perezida Museveni yahuye n'abahagarariye abacuruzi ku biro bye baganira kuri iyi politiki. Iyi nama yakurikiye yabereye ku kibuga cy'ibirori cya Kololo tariki ya 7 z'ukwa gatanu uyu mwaka. Umukuru w'igihugu asobanura ko uyu musoro uzagumaho kuko uzongera amafaranga yinjira mu gihugu. Iyi nama yarangiye abacuruzi batumvikanye na Museveni abasezeranya ko bazongera guhurira ku kibuga cya Kololo tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu nyuma yo kugisha inama inzobere mu by'imisoro. Yabaye ahagaritse ibihano byari byarateganyirijwe abadakoresha inyemezabwishyu z'ikoranabuhanga. Inama yari iteganyijwe ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu yaje kwimurirwa ku ya 31 z'uku kwa karindwi uyu munsi, icyakora nabwo yasubitswe. Minisitiri ushinzwe Kampala Minsa Kabanda yasobanuriye perezida w'ishyirahamwe ry'abacuruzi bakorera i Kampala ko kuyisubika byatewe n'uko imirimo yo kuvugurura ikibuga cya Kololo itararangira. Abacuruzi basobanura ko ubwo bari bategereje guhura na Museveni babaye baretse gutumiza ibicuruzwa mu mahanga kuko bari bizeye ko hari ubwo yava kwizima uyu musoro ugasubizwa uko wari umeze. Bemeza ko gusubika iyi nama kabiri biri kudindiza ibikorwa byabo, bamwe muri bo bakaba bari kurya igishoro. Issa Sekito umuvugizi w'ishyirahamwe ryabo yatangaje ko guhera uyu munsi abacuruzi b'i Kampala bafunga imiryango bakaguma mu ngo zabo kugeza igihe Museveni azumvira gutakamba kwabo. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Museveni Sandolo wa Rusimbi yasobanuye ko itariki nshya y'iyi nama izatangazwa bidatinze. Mu gihugu cy'u Burundi umusirikare n'abaturage 3 biciwe mu kibira, abandi 2 baburirwa irengero. Mu ntara y'Ibitoke abantu 4 biciwe mu kibira barimo umusirikare umwe naho abandi 2 baburirwa irengero. Imirambo y'abasivile 3 umusirikare umwe wo mu Burundi yabongwe n'abashinzwe kurinda ishyamba rya Kibira ku musozi wa Nderama muri zone Ndora muri komine ya Bukinanyana mu ntara y'Ibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Kugeza ubu haracyari amayobera yo kumenya babishe naho abo bandi 2 barengeye. Bamwe mu baturage bo muri aka gace baravuga ko urupfu rwabo bagenzi babo rwaba rwaratewe no kutumvikana ku kibazo cy'inka zari zinjiye mu Burundi zivuye mu Rwanda zije kugurishwa. Hari abandi bavuga ko baba baraguye mu gico cy'abantu bavuga ikinyarwanda bitwaje intwaro nyinshi banafite icyicaro muri iri shyamba ry'ikibira bikekwa ko ari inyeshyamba za FLN bakabica kugira ngo batware izo nka. Abishwe bose bavuka muri komine Bukinanyana. Ubuyobozi bwabo bwemeje aya makuru ko abo bantu 4 harimo n'umusirikare wa leta bishwe ariko ko babishe bataramenyekana kandi ko polisi iri gukora iperereza kugira ngo bamenyekane. Amakuru aturuka muri polisi yaravuga ko umwe mu bishwe ari nawe wari wazanye izo nka kandi ko zari 8 akazizana rwihishwa zikuye mu Rwanda kugira ngo azazigurishe mu isoko ryo muri komine Ndora. Bakaba banemeza ko abo bantu 4 bishwe ariko bakavuga ko bashobora kuba bishwe n'agatsiko k'amabandi. Nubwo imipaka yose ihuza u Rwanda n'u Burundi yafunzwe na leta y'u Burundi, agenda hagaragara ingendo z'abaturage hagati y'ibihugu byombi nk'uko bitangazwa n'igisirikare cy'u Burundi ko binjira rwihishwa kandi baciye mu nzira zitemewe. Imiryango y'ababuza babirasaba leta ibisobanuro kuri ubwo bwicanyi kandi ababishe bagashyikirizwa ubutabera. Umuyobozi wa komine Bukinanyana bwana Christian Nkuriki yabwiye abaturage ko iperereza ryatangiye kugira ngo bamenyekane uko ubwo bwicanyi bwakozwe ndetse n'ababugizemo uruhare bafatwe. Gusa uyu mutegetsi yasabye abaturage ko bareka gukora no kwishora mu bucuruzi bw'inka butemewe n'amategeko kandi rwihishwa mu gihe imipaka y'ubutaka ifunzwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu Kibira yemeje iby'urupfu rw'uyu musirikare wabo ariko avuga ko uwo musirikare yamaze iminsi yarabuze mu kazi abarwa nk'uwatorotse igisirikare. Kuva uyu mwaka watangira muri iri shyamba rya Kibira hamaze gutoragurwa imirambo igera kuri 25 harimo 8 y'abacuruzi b'inka. Mu gihugu cya Tanzania ho impunzi y'umurundi yasanzwe mu murima w'ibijumba yishwe. Impunzi y'umurundi witwa Joseph Minani w'imyaka 38 bamusanze yapfuye mu murima w'ibijumba n'imyumbati. Polisi ivuga ko imiterere y'urupfu rw'ikomeje kutamenyekana ariko umugore we akavuga ko yishwe n'abanyatanzania. Umurambo wa Joseph Minani wavumbuwe hagana isaa 4 z'ijoro hanze y'inkambi y'impunzi y'abarundi ya Nduta muri Tanzania. Abene igihugu ba Tanzania nibo bahamusanze. Umunyatanzania wo mu mujyi wa Kumushasha utari mu nkambi ya Nduta yagize ati iruhande rw'umubiri hari imihoro 2, umuheto n'umufuka wuzuye imyumbati. Imiterere y'urupfu rw'impunzi z'abarundi ntiramenyekana ariko nk'uko abanyatanzania babivuga ngo hari imirwano ikunze kuba hagati y'impunzi n'abaturage. Amakuru agera kuri SOS Media Burundi avuga ko impamvu nyamukuru ari ubujura mu mirima, amakimbirane ashingiye ku nkwi no kutishyura imishahara y'impunzi. Abashinzwe umutekano bakuye umurambo aho wasanzwe mbere yo kujyana ku bitaro by'inkambi kugira ngo umuryango ubashe kumumenya. Naho Algeria yahamagaje ambasaderi wayo mu Bufaransa nyuma yo gushyigikira Maroc. Nyuma y'uko Ubufaransa bwongeye gushimangira ko bushyigikiye gahunda ya Maroc kuri Sahara y'uburengerazuba, Algeria yahisemo guhita ihamagaza ambasaderi wayo i Paris. Iki gihugu kiranenga Ubufaransa kuba bwarateye intambwe itigeze ibaho mu gushyigikira Maroc butitaye ku muhate wa Loni wo gushaka igisubizo kirambye. Ubu Paris igomba kwirengera uruhare rwayo mu buryo bwose nk'uko bitangazwa na diplomasi ya Algeria. Algeria yagaragaje uburakari bwayo nyuma y'uko Ubufaransa bushyigikiye gahunda ya Maroc yo kwigenga kwa Sahara y'uburengerazuba
ariko ikaguma mu butaka bwa Maroc. Bivugwa ko ariyo nzira yonyine yo gukemura amakimbirane n'abaharanira ubwigenge bo muri Polisario imaze hafi imyaka 50. Niyo mpamvu yahisemo kuvana bidatinze ambasaderi wayo mu Bufaransa. Umunyamakuru wa RFI muri Algeria aravuga ko urugendo rumaze igihe kirekire rutegurwa na perezida wa Algeria mu Bufaransa rushobora guhagarikwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Algeria ivuga ko kuri ubu inshingano zo guhagararira iki gihugu mu Bufaransa ziri mu biganza bya Chargé d'Affaires ambassade. Naho mu gihugu cya Libya abimukira basaga 350 bakomoka muri Nigeria na Mali basubijwe iwabo. Kuri uyu wa kabiri Libya yasubije mu bihugu byabo abimukira 369 baturuka muri Nigeria no muri Mali, harimo abagore barenga 100 n'abana. Umuyobozi w'ishami rishinzwe guhagarika abimukira badakurikije amategeko muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Libya, Mohamed Baleda, yavuze ko indege ebyiri zatanye abanya-Nigeria 204 n'abanya-Mali 165. Mohamed Baleda yavuze ko impinja 9, abana 18 batarageza ku myaka y'ubukure n'abagore 108 ari bamwe mu banya-Nigeria bari barimukiye muri Libya mu buryo butemewe. Uyu muyobozi yavuze ko izo ngendo zakozwe ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira nk'uko ibiro ntaramakuru AFP byabitangaje. Umunya-Nigeria Hakim w'imyaka 59 umaze imyaka 25 aba muri Libya uwanze ko irindi zina rye ritangazwa, yavuze ko bamwambuye pasiporo ye mbere yo kumufunga we n'umugore we mbere yo kubasubiza mu gihugu baje baturukamo. Libya yanenzwe kenshi gufata n'ababimukira n'impunzi. Hari n'ibirego by'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko iki gihugu gihutaza ubwo burenganzira. Ni ukuva mu kwambura abantu kugeza mu kubakoresha ubucakara, aho bagiye baburokoka bamwe muri bo bimuriwe mu Rwanda ku bufatanye bwa guverinoma y'u Rwanda na HCR. Naho umuyobozi wa Hamas yiciwe muri Iran. Ismail Haniyeh wari umuyobozi mukuru w'ishami rya politiki mu mutwe wa Hamas yishwe. Ibinyamakuru byo muri Iran biravuga ko yaguye mu gitero cyagabwe n'ingabo za Israel. Televiziyo y'igihugu ya Iran yatangaje ko yiciwe i Tehran mu murwa mukuru w'iki gihugu kuri uyu wa gatatu mu rukerera hamwe n'umwe mu bamurindaga. Yiciwe mu rugo rwe ubwo yaravuye mu muhango w'irahira rya perezida mushya wa Iran, Masoud Pezeshkian. Amakuru avuga ko Haniyeh yishwe nyuma y'amasaha make avuye muri uwo muhango w'irahira rya perezida wa Iran. Iran yatangaje ko amakuru arambuye ku rupfu rwa Haniyeh araza gushyirwa ahagaragara mu gihe cya vuba, ariko abategetsi b'iki gihugu bihanganisha Palestine na Hamas by'umwihariko ku kubura umuvandimwe, inshuti kandi uharaniye ukwishyura ukizana kwa benshi. Televiziyo Al Aqsa ishamikiye ku mutwe wa Hamas yahamagariye abanya-Palestine kugaba ibitero bishoboka kuri Israel hagamijwe guhorera umuyobozi wabo. Umwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe wavuga ko biteguye gutanga ibitambo byinshi kubwe. Sami Abu Zuhli yagize ati twiteguye kubohora Yerusalemu ku kiguzi cyose byasaba. Ismail Haniyeh yafatwaga na Israel nk'inkingi ya mwamba y'ibitero byagabwe kuri iki gihugu ku itariki ya 7 z'ukwa 10 kwa 2023. Umwe mu bayobozi ba Israel yavuze ko cyari ikibazo cy'igihe gusa, naho kumwica byo ngo byari bisanzwe mu migambi yabo y'igihe kirekire. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko byamenye iby'aya makuru, ariko byirinda kugira byinshi bitangaza. Nader Hashmi, umwarimu muri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye BBC ko atekereza ko urupfu rwa Ismail Haniyeh rugiye kuba imbarutso yo kwegereza cyane ko intambara yeruye muri aka gace ko mu burasirazuba bwo hagati, cyane ko kuri Israel irimo no kurasa kuri Hezbollah muri Liban. Yavuze ko ibingibi biha Iran uburyo bwose bushoboka bwo kuba yatangiza intambara yeruye. Perezida wa Palestine Mahmoud Abbas nawe yavuze ko iki gikorwa cyo kwica Ismail Haniyeh ari igikorwa cy'ubugwari cyakozwe na Israel. Barak Lavid, umusesenguzi wa CNN ku bibera mu burengerazuba bwo hagati, aravuga ko uko ari ugukora mu nda Hamas guhamba Israel igezeho kuva ibitero byo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2023 byatangira, kuko uyu niwe wari ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Hamas, akaba ari no ku ruhembe mu biganiro by'ubuhuza biri kugirwamo uruhare na Misiri na Qatar ku bijyanye n'agahenge no kurekura abafashwe bugwate n'uyu mutwe kuva intambara hagati impande zombi yatangira. Hagati aho Musa Abu Marzouk, umwe mu bagize biro politike ya Hamas, yavuze ko uru rupfu rugomba guhorerwa byihanukiriye, kuko ngo cyari igikorwa cy'ubugwari Israel yakoze mu gihe impande zombi zari mu nzira zo kuganira. Abasesenguzi baravuga ko urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 62 y'amavuko, 44 muri yo akaba arayimaze ari umwe mu nkingi za mwamba za Hamas, rusobanuye byinshi ku nzira y'ibiganiro impande zombi zarimo ndetse no mu nzira y'intambara. Yari umuyobozi w'ishami rya politike rya Hamas wavukiye mu nkambi y'impunzi ya Shati muri Gaza. Kimwe n'abandi banya-Palestine, yakuriye mu buzima bugoye, ariko amenyekana cyane nk'umuntu wa hafi wa Sheikh Ahmed Yassin washinze umutwe wa Hamas. Mu 1987 nibwo yarangije kaminuza mu buvanganzo bw'ururimi rw'icyarabu muri kaminuza ya Gaza, ari nabwo hatangiraga ihangana ryeruye ku bice bya Palestine Israel yari yarigaruriye. Yatangiye kumenyekana cyane muri politike y'uyu mutwe kuva mu 2001. Mu 2003 ku nshuro ya mbere yese asimbuka igitero cyari cyitondewe neza cya Israel. Yafunzwe kenshi na Israel imushinja kuba imbere mu bayoboraga kwa kwigumura kwahereye mu 1987 gushingiye kuri biriya bice bya Palestine Israel yigaruriye. Yakunze gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha ubufasha Israel bwo gukorera jenoside abanya-Palestine.
Ismail Haniyeh mu 2006 yari minisitiri w'intebe wa Palestine, nyuma mu 2017 aza gutorerwa kuyobora ububanyi n'amahanga bwa Hamas. Mu 2018 Leta z'Ubumwe za Amerika zamushyiraga ku rutonde rw'ibyihebe ruharwa ku rwego mpuzamahanga. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka nabwo uyu mukuru w'ishami rya politike rya Hamas Ismail Haniyeh yari yatangaje ko 3 mu bahungu be na 4 mu buzukuru be biciwe mu gitero cy'indege za Israel muri Gaza. Icyo gihe Israel yavuze ko abo bose bari mu ishami rya gisirikare rya Hamas. Kugeza ubu ntiharamenyekana uko Iran iri bwitware muri iki kibazo. Muri Haiti, minisitiri w'intebe yakangaranyijwe n'amasasu yarashwe aho yavugiraga imbwirwaruhame. Minisitiri w'intebe wa Haiti Gary Conille yakangaranyijwe n'amasasu yumvikanye ubwo yavaga mu bitaro bikuru bya kaminuza ya leta ya Haiti. Bwana Conille waje ku butegetsi mu kwezi kwa kane ari minisitiri w'intebe w'inzibacyuho yari yinjiye muri ibi bitaro aza kumva amasasu hafi ye, gusa kubwa amahirwe nta ryamugezeho. Uyu Conille yari kumwe n'abanyamakuru ba CNN, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cya Haiti ndetse n'umuyobozi mukuru kuriye ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri Haiti. Ubwo minisitiri w'intebe yaramaze gusoza ikiganiro yagiriraga mu bitaro, yahavuye amenya amakuru ko muri aka gace umutekano utaramera neza. Amakuru avuga ko abarashe ari we bari bagambiriye kwica. Ni mu gihe udutsiko tw'amabandi muri iki gihugu dukomeje ibikorwa byatwo byo guhohotera abaturage. Kuva abapolisi baturutse muri Kenya bakoherezwa muri Haiti, umutekano uragenda usa n'ugaruka. Abapolisi ba Kenya 400 nibo boherejwe muri Haiti gucubya ubugizi bwa nabi bwibasira abaturage. Raporo igaragaza ko birimo gutanga umusaruro mu gihe gitegerejwe abandi bagera kuri 600 bitaramenyekana igihe bazagerera muri iki gihugu. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, iyi nkuru yo muri Haiti niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwarimu yakurikiye, bararikire gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Bye.